to ko hawni wana non kadi den arana misal ngal tawata ko ummu khayri woni ko addingal nokku ko wi kanko kadi o nanay fulɓe ɓen no wi'a yolotoɗo suɓata ko wattira si miijtike ngal misal ɗo kadi en wawi wiide haray neɗɗo forsaɗo wawata suɓade neɗɗo mo tawata ko forsaɗo o wawata wiide ko ni o faalira waɗirede ɗum noon ko wana noon kadi neɗɗo mo tawata ko okkorteɗo o wawata suɓade wiide ko ɗum ɗo okkortala ma ɗum ɗo okkortala ko wana noon kadi neɗɗo dépenseteɗo o wawata suɓade o wawata suɓade ko o jonnete ko wana noon kadi ñawdeteɗo wawata suɓade e wana noon kadi neɗɗo mo tawata wawata fewjande hoore mum piiji makko ɗin haray on kadi wawata suɓade no faalirte noon non yolotoɗo suɓata ko wattira woni haray ko caangol ngol andi honto wattirta si a yaray hoore si a yaray ɓaawo si a yaray ko noon ɗo kadi haray sikko an ko a wona ɗo e forcede ko forcewo ma on andi honno wonirta na haray an andi honno wonirta kono noon ɗo ko ɓuri moƴƴude kon ko yo on tigi eto no wonira kanko woni caangol ngol ko ya eto wona an woni caangol ngol hara ko an wawata andude ko honno waɗirta hara na ya wonu an woni yolotoɗo on ko ya wonu yolowo on ka bangal okkugol ɗa ko ya wonu ko ya eto wona an okkowo on ko ya eto wona an dépensowo on ko ya eto wona an ñawdowo on ko ya eto wona haraɗa andi honno fewjirta piiji maɗi harana goɗɗo andi honno fewjirta piiji maɗi haray ka misal sakkitode sakkittal haray ko nokku ko jajan Aisha bari woni ko wi ɗon kanko kadi fuutindu e yiindu e nanundu fotata dogudu fuutindu e yiindu e nanundu ɗiɗo tati fotata dogudu haray sen junni miijo kadi e ngal misal ɗo en nawringal ga bangal yiite jahannam ɗen andi no wodi ɓe woɓɓe ɓe Allah wi en ɓen ɗon hino lettede wana fir'aun Allah inni ñande dargal ɓe naadoyamo ko ɓuri sattude e lette holli fawde ɗo kanko himo lettede ɗum noon wana wa on ɗon lettaɗo on si arti fawde ɗo ko aduna ɗo ko waɗata kon ko moƴƴi ɗum eɓɓodirta emo naatali e yiite ngen taw ɗum noon haray on ɗon moƴƴireji e juulugol e rewgol Allah ko waɗata kon fotata e nanuɓe ɓen ma e yiiɓe ɓen ko wana noon kadi sen junni misal te wawi wiide yiindu ndun ko mayɓe ɓen ɓe wonɓe ko barzakh en andi no wodi e hadis jinelaɗo wi'i si goɗɗo surrama ɓe hollaymo nokku makko on ka yiite siko ko moƴƴanaɗo
ɓe innamo hari ko ɗo yahaynoɗa kono ɓay ko a moƴƴanaɗo joni ɓe hollamo noon kadi place makko on ka alijanna. Non oɗon kadi so yii ngen yiite ɗon si o artuno ko aduna ɗo no on ɗon rewirta Allah noon eno o juulirta noon nandata e on wona ɗo e wolanede wona exemple enen fewdo ɗo iɗen wuuri iɗen nande fi jahannam kono en memali nge en yi'ali nge. ɗum noon kammo on woni yimɓe wuuruɓe ɓen fewdo ɗo woni nanuɓe ɓen exemple nanundu ndun ɗiɗo tati fuuti ndundum si tawi ndu wawno fuutade ka nder yiite e yii ndundum e nanu ndum fotata dogugol sen waddi ƴetti dogugol ngol en watti ka dewal Allah ɓeɗo tato ɓe fotata dewal ɓeɗo tato exemple si ɓe dari ko juulugol memuɗo nge on taw hara o artirano ko aduna ɗo nde on ɗon no juulirta noon e yiiɗo on no juulirta ɗon e nanuɗo on no juulirta noon ɓen ɗon sertay non ko en wakkilo hara ko en waɗu hoore men fayda ko fuutiɗo on hara ko ya rewir Allah no o rewirte noon ko ya rewir Allah hartirde e rewgol nane andi nelaɗo ino inni e hadis ko winete al ihsan ka an ta'buda Allah ka annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. haray ko woni moƴƴingol ko ya rewir Allah wasiɗa renimo si a rena Allah haray andu Allah hino renuma. ɗum noon no wiɗen noon ko wakkilagol rewira Allah wa fuutindu ndum harana wananu ndum fi kala fewdo ɗo ko en nanay woni fi yiite jahannam en nanay woni fi yiite ngen no wayi no hulɓini ino wayini no wattitirini. haray ɗen hattawa ɗo salmina weltano ɓe adduɓe mise ɗen ko landi ɗen kon. wassalamu aleykum wa rahmatullahi